Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaawag ka mat, ang hilo anak ko. Ada ka di masapul mo. Ada man ti bayadan minanang, kasapulak ti kwarta. Ay nawaw, manuti ka sa pula manak ko. 5,000 kumanod da. Jay daduma, igatang ko para iti project may. Ay, sapay 2,000 lang tinabat-bati a kwarta kanak ko. Ni tatang ngay nanang. Ay na, ni tatang mo pa iti kunam. Amum ti ugali day dya a tao. Sana mabalin ti kastang aramidin na nanang. Sipod elementary ak, aging gayta dandani agturpusa ko ni ti kolehiyo. Kat awan tinay tultulong na. Maala, tapadasat to akasarita ti amam inton madamdama. Barang adda maitulong na. Sige nanang, awagan da kadagaws, tapnam mo. Sige, anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tadda ibagakin ka, Gardo. Anya manan ti bagam si Kabina. Kwartan samot man ay. Kasapulan ni Angelo ti kwarta. At nakita makwarta kaya. Nangip-ipanam ngay ititangdan mo anak i construction. Ginastos ko na. Uri labusan na kita, talagang awanan ti kwarta. Na yun ti kasta. Sipod nagadal ni Angelo. Siyakla akanayo ng tagsakripisyo para kankwana. Manuabulan laangan kat agturpusan day di iti kolehyo. Sino nga men tinangibagakin ka, apagadalam na di tao. Kat awan lang arudan kwarta tayo. Naawan ti kwarta. Agi katlangan. Day takot tijak kayatken ka. Naimot kalaunay. No para iti pamilyam. Awan ti kwartam. Ngam no para iti sabali a tao. Apaw! Kasla di ka may busan. Pangasim man tadi nakrengrengan. Amo man nabambanog na tao. Basta pa lang mati bagbagam. Ay nawaw. Adaak manon, Maridelia. Naimbag nga aldaw mo, Marivena. Anya ti umay mo ibaga. Mabalin ti umutang, Mare. Kasapulan ngamin ni Angelo ti kwarta para iti panagadal na. Kasuswildo laang matdala kay mo, Mare. Awan ka nung arod kwarta na, Mare. Ay nawaw. No para kada kayo a pamilya na, awan ti kwarta na. Ngam no para kada giti gagayim na, kaslabak nang. Nalabos mo't di kasta aki na imot na. Ay, day tangarod, Mare. Imutan na launay ti pamilya na. No siyak ti si ka, Mare. In pa DSW dik daytan. Kaano nagado arason na, Mare. Hay na, apo aya ti kasta a klase ti asawa. Mano ti kasapula, Mare. Uray 3,000 lang, Mare. Di ka madanagan. So katakmit lang inton Sabado no maalak ti tangdan ko. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan, Marivena. Apay ka di, Mare. Nalabsak nila kay mo, Mare. Ijay? Adda dita istor, Mare. In libre na iti merienda dagiti gagayim na. Anya? Kunak tumog kang ka, Mare. Adda ti kwarta na day jay. Ay, una yan. Ado ti tinapay kan soft drinks aginatang na, Mare. Ibagak kang katap no ammom ti aramidon ti imot nga asawa, Mare. Ay, talaga siguro adi na kayat ti tumulong iti panagadal ti anak na, Mare. Ngam agsagana day di at tao. Agawid lang. Kahit agdiretso ka manan iti siled tanabsog ka. Anya manan day tangay bagbagam si Kavina. Amo man nabambanog na tao. Tikunam ka di kat jak amo ti naramid mo, Ay nawaw. Anya manan day tanga naramid ka. Inlibrem ka no mat iti merienda dagiti gagayim mo. Fake news day tabakit. Kat no isuda tinang ilibrikan niya. Adda nakakita kan ka. Sika tinagbayad iti meriendayo. Nalawanin. Siyak nagpaiso tinang ilibrikan ako na. Makitam day ta? Idi ni Angelo ti agkasapulan. Kunam nga awan kwartam.
Kabailam nga ilibre dagiti gagayem mo. Ngam di mo kabailan nga itad ti masapul ti anak ta. Anyan gardo. Hindi pa imot nga ibagbagakin ka. At diyo ipilit apagadalan no diyo kabailan agastusan. Na, asino tinamnamaam amang iwantukan ka, inton kumapsot ka, Asino, agpanunot ka man anaimbag, panagkunam ka di, kat aywanan da kadagiti tattao nga iliblibrem, Ulay kan si kagardaw. Anya dinadamag ka, nagilibre ka man na ti merienda di ta store. Asino tinakadamagan niyo tatang? Nagpulong samot na di avena kada kayaw. Nagiti kalugaran tayaw, ang makakitkita iti kastang aramidem, tinangidarum kanyak. Anya? Kita kumabat siya aramidem Di kumamasapsapol ni Angelaw ti paggastusam. Laglagi pa masaan nga agnanayaon kat napigsaka nga agtrabahaw. Siya man ngamin tinakita yung tatang. Wan ata nakababain ti kasta. Amam ti pagbaga iti tao. Paidam ka kanaw iti pamilyam. Paidam? Ano paidam? Anya ko ba? Ano ko? Aping agsipat kayo ngay tatang. Subong ba't ka pa Ano ko? Ni tatang mo. Lakayan ka ngam awan manak na akamaw. Kaya't mau ta saan lang aday tati maramanam. Saan tatang? Pustunan. Anya ti planom si Kagardo? Apay ka ti? Na, graduation ni Angelo inton bigat. Di ka mapan? Aya. Imbagakmut kun ka idinaminsan pa'y ngal daw. Sapay awan ginatang ko nga isuot ko. Nagado-abado dita. Amukan. Rumarak labit na mapanak gumatang kan manang lalin. Ano tila ako na radya sapatos kay? Kano rabiin? Nasa papay. Saan pa yan ang rikip na gijay? Naimbag ka pa'y. Makagatang ka iti baro a sapatos mo. Da kami iti anak ta. An-anusan mi tay sigod a sapatos may. Gumatang kay tumot ano ko Saan kayo mataparparita na gumatang kay? Anya? Panawan ka man langan. Dahil tanto man lang iwat mo, ti makadaw. Makarengreng. Ay, hay! Agsubli ka dito, Gardaw! Gardaw! Nalpas mo't langan ti graduation mo, Angelo anak ka. Anya nga ti planaw? Ag-review ak tatang, ag-board examak pa. Ay nawaw. Adan samot manen mabayadan. No ag-enroll ak iti review center, adda talaga ti mabayadan. Ngam no ag-self-review ak, awan ti mabayadan. O di day talangan. Tiyan niya tatang. Ag-self-review ka langan. Tapno sana sayang ti kwarta. Anya? Tapno makatipid tayo. Narigat man na kumkumpurmila ditan di paggasgastusam. Amumot na nagrigat tagsapol iti kwarta itaapanawan. Board exam mo magaya maninton umay alawas, Angelo, anak ko. Wan nga rod nanang, madanagan na klauna yan. Ay nawaw, anya nga iti pagdanagam, nag-review ka mo. Wan nga sa bali latamat no adda ti review center nanang. Di bali ata adda online anak i-review am anak ko. Wan nga saan matakompleto day jay nanang. Ikararag taylatan iti apo. Asapay la kumata maipasam ti board exam mo anak ko. Tapno makapagtrabaho ka mailaeng. Di kay madanagan nanang. Aramidak ti kabailak. Tapno makapasaak. Kasta anak ko. Uray kurang ti suporta nga ititad ni tatang mo. Aramidem latta ti kabailang. Manungay ti intad mo nga allowance ni Angela Gardo lakay. Awanintid ko bakit? Imbagakmet ken ka nga ikam ta board exam da ita. Bumawi at tulakin ko anon. Ay nawaw, kaano bumawi ka? Nalabos ti kasta kinapaidam mo. Naimot kalaunay iti anak mo. Naimbaglaengan tamay salaeng ti anak ta. Aglablabos kan Gardo. Naimbag pa'y ni nanang inikkan na ni Angelo iti allowance na. Siga ngay,
Saan mo't amabalin nga ipasam kininanang ti responsibilidad mo kas ama ti anak ta? No, adda, di lang tidak ko ma. Amok nga adda, ngam sa balila ang ngamin ti pangrunam. Ay, nawaw ka. Adda ka din resulta ti board exam mo, Angela. Adda, nanang. Ni, aping arud anak kami suot ka dita. Di mo ibaga bagsak ka. Joke lang, nanang. Ha? Kaya't ka di asawan day ta? Amay sakan amaestro, anak ko? Wa, nanang. Ilpiti matlaangan ti kakaiso ng anak yaw. Ay na, congratulations, anak ko. Agyaman na klaunay, nanang. No saan aga po iti sakripisyo yu para kanyak. Amangan no saan ko amaragpat dagiti arapaap kaw. Congrats, Angelo, anak ko. Agyaman tatang. Ang damot lagan maestro nga anak may. Wen nga rod tatang. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang. Anyat ko nam. Nagbunga dagiti sakripisyo ni nanang kunak. Ay, nawaw. Api akas tamot tanti ibagbaga manak ko. Pudno matatang. No saan aga po kininanang. Amangan no sa anak ang nakapagturpos iti kolehiyo. Wala nga... Amok nga mom ti kayat ko asawan tatang. Sa bali ngamin ti priority midikay. Anya? Unak lakit day no asino ti agtuk-tuk-tuk. Si kagayam, parigar daw. Siya nga ron, pare unyok. Nakaumay kamot paray. Anday niya ko nga arak kan pulutan, pare. Ay nawaw. Amangan no agungot ni Mrs. Kau. No agbarte kak paray. Sang paminsan langot, pare. Si kakit di ba? Narigatag no agbalin a dragon ni Mrs. Kau paray. Di ka matanagan, pare. May sabuti lang mati arak ti inumunta. May sabuti agam, dakkel magparay. Mangirwar ka kiti ti baso kan plataw. Agsyat na. Nakapasang amin ti anak ko iti board exam na. Kayat ko tiyag silibrar, paray. No kayat mo tag silibrar. Di jay balayo laangan. Tapno makadwamet lang ti pamilya. Sa bali to lang iti balay, paray. Kastigayam ti Rick na, pare niya. Rick natin. Rick na, no dan putot a maestro. Naglakit din nun yati bagam pare. Dahil talaga yam. Na kayo ngayon, pare. Kaano ba madan kayo ti anak? Diyos lang ti makamaw pare. Ay, agawan nyo Amangan mo no, kapoy ka ngamin, pare. Na. Ipartag yung mo tanay. Mapanan titawag. O, kita anak. Andan putot ko ang maestro. Di ka ngamin nagkapoy-kapoy, Uno, nagminupusan ni bakit mo. Paray. Nakalaslastog kamot nga agsasao si ka, Gardo. Saan anasaya at tikasta akan tsaw mo, Anda ka mo gamit ang Maridelia. Wan, pudno nga ada ti putot mo maestro, ngam ada ka din na itulong mo kinkwana. Nila ang sa Marive na tinagsakripisyo para iti anak yu. Bakit? Ada kami, Payan ni kumarin pinalaag. Amok ti ugalim, napaidam ka sipod pa'y iday. Alit ko nam, ulitan man. Ay nawaw, di ka agungot no kantsawam ti asawa. Kasla perpekto ka. Itatasi ka mo ti makantsawan? Agungat ka? Itimpla na man iti kape pina. Ay nawaw, sa di numanan tinagap-gapwam Gardo. Nangilibre ka manan iti ara? Ito lang man bakal. No para iti pamilyam, awan kwartam. Ngam no sa bali ataw, adamag. Naparapor ka. Ay nawaw. Di nakman ring-ringan, di pala tiriknak. Itinaramit ni Delia kabayatan ti kabda kay si Balayda. Anya timbaganakan ka. Sana masapo lamang mo. Itimplan na kiti ti kapit, tanay. Makakapgabi ako. Kumusta nila kay mo, Marivena? Adamanan ije balay amaray na hangover. Ayun gayam. Anya tinsawang mo kan kwa na idirabi imaray. Apaya kasta unay tirurod na kan ka. Kinantsawak laang matmaray.
Madi nga minti kantsaw na kinilakay ko. Amo na nga ruden amarigata na ngagsikog. Kasjay pay lang ti rumrumar itingiwat na. Tijak pay kayat, ipasikat na nga adda kano ti maestro aputot na. Idi binagaak nga awan met ti intultulong na tapaidam iti pamilya na. Kasta unay magtantirurod na. Isumot lagayam, amare. Nasaktan itimbagam. Pasensya kan amare, jak nalapdan ti bagik. Musto laang tinaramid mo, Maridelia. Pudnumot, sipod pa'y ide, napaidam day ta agardo. Imutan na ti pamilya na. Deserve na ti mabagaan iti kasta ta pudnumot. Sa dino tinagapam si Kabina. Iti ayan da, Maridelia. Apay ka din. Ay nawaw, anya tinaramid mo ijay. Apay anapan ka pa'y lang ijay. Anya ko matidakas na ijay, kat kumarik mo ni Delia. Amumata kagurgurak na ijay tao. Gumura ka kankwana, tapudno timbagana. Apay nga minakas jiti kantyaw mo kin ni pare unyok. Sapay panpanakil mo kano, nga daputot mo a maestro. Ha? Apay, addain tulong mo iti panagadal ni Angelo? Ha? No di mo kaya ti makangag iti sabali at tao, aramidom nga min ti responsibilidad mo kasama. Saan akas ta a feeling baro ka lang arudan, napaidam ka pa'y iti pamilyam. Imot! Ay, nawaw! No di mo kaya ti makangag iti sao, agbalin ka a responsable. Aramidem ti pagrabengam kas ama ti may sa apagtaangan para iti pagsayaatan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.